বড়া বড়া তো কোন দায়িত্ব হইছে এটা প্লেটে সবচেয়ে প্লেটে আইলে লোক খাইবে গুপচুপ খেল চাল লোক দেখে দিও ইয়ে চাল খটা পানি দিবে সাহু বাবু মটনটা কিন্তু ভাল হয়েছিল 1000 টাকা আরে 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 এଠି নো আরে পুଅ ଝିଅ ଷ୍ଟେଜରେ ବସିନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ ସେଠି ନେଇକି ଦବ ନା গিফট ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାହାଘରରେ କୋଉଠି ଟଙ୍କାଟା ଦେଇକି ଭୋଜି ଖାଇନି ଆଉ ତମକୁ କଣ ଦେବି ଆଉ ବାକି ପଇସାଟା ଦବାର ଥିଲା ଆଉ ଦେଖିଲି ଛିଡା ହେଇଛ ଏଠି ଦେଇଥିଲା କାଲି କାଇଁ ଆଉ ଦୋକାନ ଆଡେ ଯିବି ପଇସା ଦେବି ସାହୁ ଆସିଲେ ଆରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ବାହାଘର ଭୋଜି କରୁଛି ନା ବର୍ଷିକା ଦୋକାନ ଖାତା ପୂଜା କରୁଛି ନା ବାକି ପଇସା ଦେଇକି ଯାଉଛି ଚାଲାକିଆ ଲୋକଟା ଆଉ ମଟନ ଖାଇଲା ମାଗଣା ପଳେଇଲା ଆଉ